Igurubi y'Icamugongo, igurubi ibabaje, igurubi iteye agahinda. Umusore w'imyaka 20 y'amavuko yagaragaye mu ishyamba yapfuye ndetse yaziritswe akagozi mw'izosi. Ubwo bakeka ko abanyerondo bakora irondo ry'umwuga aribo bamukubise bikamuviramo urupfu. Nkurunziza Patrick w'imyaka 20 yagaragaye mu mudugudu wa Rusesero, akagari ka Matyazo, umurenge wa Ngoma, mu karere ka Huye. Yagaragaye yapfuye ndetse aziritswe umugozi w'inkweto mw'izosi. Ni amakuru yamenyekanye mu gitondo cyo kuri uyu tariki 12 Kamena z'umwaka wa 2025. bivuga ko inkuru mbi yongeye kumvikana mu karere ka Huye, inkuru yababaje abantu benshi, inkuru abantu benshi bari kwibaza uyu musore w'imyaka 20 yapfuye azira iki, byagenze bite? Nanjye niyo mpamvu ndi hano kugira ngo mbahereze ikishe uno musore. Ese uyu musore yishwe nande? Ese uyu musore kugira ngo ajye kwicwa byagenze bite? Aya mahano yo kwica Nkurunziza Patrick w'imyaka 20 y'amavuko, aya mahano yabereye mu karere ka Huye, mu mudugudu wa Rusisiro, mu kagari ka Matyazo, mu murenge wa Ngoma. Ndetse uyu mugabo Nkurunziza Patrick yishwe n'abanyerondo bakora irondo ry'umwuga. Aba banyerondo bakurikiranweho kwica uyu musore w'imyaka 20 y'amavuko. Ndetse umurambo wa nyakwigendera wajyanywe mu bitaro bya Butare nk'ahazwi CHUB kugira ngo ujye gukorerwa isuzuma kugira ngo barebe icyamwishe. Yari incamake y'amakuru ngiye kubagezaho. Ano makuru nitwurinzwe n'Imana Emmanuel, abanzi banze ku izina rya Kidasamura Movie. Muhawe ikaze kuno muyoboro wa Kidasamura Movie. Reka turambure ano makuru. Umuntu cyane cyane wakoze subscribe turagushimira cyane, warakoze. Nkurunziza Patrick w'imyaka 20 y'amavuko, mu mudugudu wa Rusisiro, akagari ka Matyazo, umurenge wa Ngoma, mu karere ka Huye, yasanzwe mu ishyamba yapfuye ndetse aziritswe umugozi w'inkweto mw'izosi. Ni amakuru yamenyekanye mu gitondo cyo kuri uyu tariki 12 Kamena umwaka 2025. bivugwa ko yakubiswe n'abanyerondo bimuviramo urupfu. Amakuru avugwa ko umukuru w'abanyerondo yafashe uyu musore ari kuririmba indirimbo yicaye munsi y'urugo, amushinza ko arimo asakuriza abaturage. Ubwo yamujyanaga akamukubita ndetse bikamuviramo urupfu, aribwo yamushyiraga akagozi mu izosi kugira ngo ayobye uburari bagire ngo yiyahuye. Umurambo wa nyakwigendera wajyanwe mu bitaro bya kaminuza bya Butare CHUB gukorerwa isuzuma rizagaragaza ikishe uno musore. Reka tugaruke mu karere ka Rulindo. Mu karere ka Rulindo habereye amahano, amakosa akomeye cyane. Umugabo w'imyaka 40 y'amavuko yafashe inka zisaga 5 arazitemagura azigira intere. Ubwo yatonganaga n'umugore wiwe yahise yahuka inka arazitemagura arazirarika, yahise ajya kwimanika mu kagozi ariyahura. Ubwo basangaga yimanitse mu kagozi yiyahuye amaze gutema inka zisaga 5. Iri ncamake y'amakuru. Reka turambure amakuru mu buryo burambuye. Muhawe ikaze kuri Kidasamura Movie, nongera kubibutsa gukora subscribe cyangwa sabu. Rulindo Kinihira, umugabo w'imyaka 40 y'amavuko yatonganye n'umugore we, nyuma ahita atema inka ze 5 arazikomeretsa. Abaturage baje kureba ibibaye basanga uwo mugabo ari mu kagozi yapfuye. Bakeka ko yahise yiyahura bitewe n'ibyo bikosa cyangwa n'ayo mafuti yarakoze. Banyarwandakazi, ibi bikorwa mukora ni mugongo, nimukabwira abagabo banyu nabi cyangwa mubabwire amagambo akakaye atuma yabaviramo n'urupfu. Uyu musore yagize umujinya, arangije ajya kutura inka arazitemagura. Arebye amakosa akoze abona ni amahano, ahita yita mu kagozi ariyahura. Ibi byabaye kuyu wa kane tariki 15 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2025. Ibi byabaye mu masaha ya saa 4 za mu gitondo.
hano mukurikiranye Kidasamura Movie, muhawe ikaze ku makuru cyangwa ku biganiro tugenda dukora bya buri munsi. Turabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, kandi nanjye ndi hano ku bwanyu kugira ngo mbahereze amakuru agezeho. Kora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Hari impanuka zitandukanye ziri kubera mu mujyi wa Kigali nshaka gukoraho mu kanya saa sita ndaba nshyizeho ikiganiro cy'impanuka yabereye 15, uretse kuno muhanda ukomeje kuba ubukombe mu kuberamo impanuka nyinshi, ariko abaturage bavuga ngo uyu muhanda uba urimo urujya n'uruza rw'abantu cyangwa rw'ibinyabiziga, bitewe yuko uyu muhanda ni international, uhuza u Rwanda na Congo, uhuza u Rwanda na Uganda, ugahuza u Rwanda na Tanzania. Uyu muhanda ni international, niyo mpamvu burimo ibinyabiziga byinshi. Twakoze ubuvugizi rero, uyu muhanda ugiye kongerwa kugira ngo ibinyabiziga bijye bigenda byisanzuye mu muhanda. Ubwo ambutiyaje izaba yacitse mu muhanda, ndetse no muhanda bazawushyiramo ibiri, haruguru no hepfo, w'amakamyo n'imodoka zisanzwe. Amakamyo niwo atuma akora ambutiyaje. Ngira ngo ndakeka ko icyo gisubizo nyibahaye ku muturage watwandikiye avuga ngo tumukorere ubuvugizi ku muhanda uva Nyabarongo ugana Rwango. Uyu muhanda wa Nyabarongo warakozwe n'uyu muturage wadusabye ko twamukorera ubuvugizi kuno muhanda uva Ruriba ugana nk'ahazwi